Lakhai si beloguri pen dong phuda dak RCC ado long ka selam patang te da jok rada to maning khang samse ka chipaklang Tharve hidi phelangpi mate Kheroni Agriculture IB along West Karbi Anglong District Karbi Student Union asong Kesengpon HSLC lapen HS asar lang ki una tumaphan paglangso hempu kese sarupen karchuamai kedengpon BJP Surupathar Mondal Mahila Morcha Tumpen 3rd Executive Amai Kangni ASDC KNC Lapen KSA Asong Chingrum si Surupathar MEC Constituency Aparman Paglangso Community Hall along Kangdang Amai Kangni Karlitang Anisa Intipi Kititang Abangarpum Long Tanglo Kardom Pini Abirta Thanbang Pini Limerina Hansepi Non Arjuita Birtang Tonpen Chiti ni phai ke thomarni ni jangkar Bianglong district Tharve di Phelangpi Kheroni Agriculture IB along ni jangkar Bianglong district Karbi Students Union Chihek Ben KSU Asong Kesengpon Bangso ma along WKAD in Church Central Assistant Finance Secretary ke Hai Pradip Teron Pen Maichari Ponse WKAD KSU Maipu Arpu ke Hai Arkoi Bela Pen Kongchun Bang Sarim Tirana Tumaphan Pekpon Bangso ama along KSU Central Team Rostam Rongpar Jirsong Taro Sarim Togbi Richard Ingti Long Kiritiso Burson Crow Edison Crow Dwarbaguri KSU Head Branch Chunbang Gotom Terang Lapen Advisor Amoron Terang Atum Chatong Dunsi Mesen Pen May Pachun Pon Dehori Penamos Ingti 365 News India Chiti ni phai ke thom arni paklangso hempu KCS aropen patur piponsi paklangso LP school along pining kan suringi ra inquiry si aningkan HSLC lapen HSSat langki unatuma phan karchwamai kedengpon bangso karchwamai along alohi sarpaman pen person rong pardio pani college Santipur principal chetongdun Papangjang alohi pen Andrew Singner accountant Yopani College Diliram Terang social worker Ramesh Singner Nihangdon Suri KCS Journal Committee Lapen Bidya Singh Tiso retired headmaster Atum Chetongdon News Desk Report 365 News India Chiti ni phai ke thomarni Adap phai ke bapor malom pen ASDC KSA lapen KNCA Chingrum si Surupathar MSC constituency ang kanga Parman Paklangso community hall along joint extended mate Kangdang amai pedopon Bangso amai along pen non amat koson si ASDC asong chepang tang thekjima polam the chathan pon Longson terang pen kachepahem pupon amai along alohiaman pen kachetongdon ASDC tiripi mai pu Chandrakanta terang chatongdon Bokajan District Committee Mai Phukamal Singh Be, Dipu District Committee Finance Secretary Loken Milik, Bokajan District Committee Member in Church Surupathar Bapuram Terangatum Chetongdon. Bangso amai along BJP lapen Congress asong pendon phoke batum ASDC along Chepogdun. Non-head jong resim kangtang kyora song atum lamdon kachetokji po along Roman script paprai taxi Devanagiri script. Kedeng pon thuji puke aronamatsi kali ilakeli tum akhai ke ningkan phokep sosia phika chiru eson mandat po. Ru Simpson singing tia tumake mang pavir det ason lo. Lasi Devanagiri script ke ASDC song pen ke chekroi dun thek the puta maya long jongpon pusi phirang ke pen bertanang pale. Surupathar pen Jodno Singh Bay 365 News India. Niphai ke thomarani borphai ke bapor Surupathar Mandal Office asai hem along Surupathar Mandal Mahila Morcha BJP 3rd Executive Amai ke charipon mai phi binarok parpia hin pen mai charipon lola pen Pini Abirta Aluhi Sarpo Dr. Numul Mumin MLA Jagat Singh TEM Karbi Anglong Autonomous Council Roshmi Teron P District Mahila President Dipti Gogoi State Mahila Morcha Kadom Terang P District Mahila Secretary Lukhiram Rong P Lapen Vipin Induar BLCC Chairman at Atumpen Chitongdun Lapen Pinangan Aluhi Sarpo Lapen Aluhi Sarpi Atum Chitongdun Pini labang so maya long manpeng aluhi atumpen lam thegi jai pon non prabjin pen balipothara long smart market nang le pon po lo charlie mumar so tumaphan scholarship pi pon po RJ roda towar non prabjin pen patang pon po la pen Surupathar constituency hawar long dipu settlement officer hokiwan ponjia phan cyclen pon bomlo polam ki thang bajer pon la pen nonang ki leji Karbi Anglong Autonomous Council MEC ki ligapor
Ibo ko masolo la suru pothar constituency hawar MAC kini rahul majok pen lekilik arjapun sitame BJP abang bahai pujiapan sithan jipare Birta panda kon suru pothar pen jok sin be 365 news India Segundo, আমার লগতে ব্যক্তিগত হিসাবে ডিস্ট্রিক্ট এক্সিকিউটিভ মেম্বার শ্রী গণেশ ইউথ জেনারেল সেক্রেটারি শ্রী মঙ্গল সিং কারণ তেখেতৰ আমাৰ ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট তথা প্রেসিডেন্ট শ্রী কমলকার দেব প্রকাশ সম্বর্ধনা দেব আমার নটা মন্ডল আছে লাদাখ সৰুপথাৰ মণ্ডল মহিলা মৰ্চা পেন পিনি মেগিডেং পন লাবাংকে থাৰ্ড এডুকেটিভ সিগিদু পন লাসি নিলিতুম লাবাংসো থাৰ্ড এডুকেটিভ কিদু পন বাংকে লাকে ডিস্ট্রিক্ট পেন দায়িত্ব টেং পেন সি পিনি নিলিতুম লাবাংসো এডুকেটিভ পাচুন পন লাসি নিলিয়ে বাংকে নন সতামে মহিলা মৰ্চা লং প্রেসিডেন্ট আর পুসি দইগব lasi nili pini labangso ar puateng pensi nili ciklem lo lasi ke damtang an setame nili tumla muhila morcha long district pen muhila morcha daitu nang pi ana bangke nili tumke pachun dunde ason non akuge nili tumke theglong lela lasi nili tumke pachun dun etsi kidolang kusi nili cipudam ji lasi non ke wangji setame non election setame nang lelo lasi labangso election along setame surupothar angkang along setame candidate non BJP pilot ticket ke hangdun setame bang proxy nedo lasi labaso bang proxy angbong setame nilitum surupothar mondol mohila ahin pen setame kumat mat ticket kachiwan jo labangso aphansi nilitum setame kam claim pidun popusi nilitum setame pinilo cipu ponlo lasi mat tiket kici wana phan pulo tangte nilitum ahok pet pen bangke BJP along sin nilitum bokar kam claim bong lasi laso BJP bang hai nangji pusi nilitum mahin pen kadu kabe muhila kido am setame nilitum cingbai cingsai pen pini bangso ka cingbai ka cingsai setame cipachun ponlo lasi pini nilitum la bangso executive long bangke la haya putha lam thesi cingbai ponlo lasi la anwer la lakha kresi langpher MC constituency angkang dong phuda pen lakhai si beloguria dak RCC adolong ka selam batang pon pede da phuthak hala dak do hawarara tumpen kisung ka chitong na labang so adolong ka selam lake kidamtang ningkan surini rakre troxy pen ningkan surini rakre ner ke paningkan farman sumrong hang HAD minister ke dobo mahutsi selam pon lo lapen contractor ke sarsing ti sosi RCC adolong ka selam pangcheng pon lo labang so dolong ka selam pangcheng pontang lo pupen dong phuda pen lakhai si beloguria rat kache lengjoy ke po pupen ani nga rong chi pirin tilo athema labang so dolong parpon kraksi osomar loga charli ke dam ke banga towar lo an parta hithi kulat pen chenglok ki sokyun e kachi ponta bang so towar an verlo bonta pa an ning kachi thepen ke ning chi thena ka son si mandelo ningkan ke thom partet ta non puta dolong ke tang phaning koi bak an si dolan lasi labang so dolong prabjin pen nang patang pipon vek nang ji pusi Karbi Anglong autonomous council CM sartuliram ronghang aphan local MSC ramsing timung aphan hala daga hawar ki dwara datum pherang ke thengno nang chuning ridur birta pangdak pon volong koma ji pen jersong teron 365 news India লৈ আহে আহি লৈ পেলাই পৰি যায় ফচি যায় ইয়াত আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ দৌৰি দৌৰি আহোঁ আহি লৈ আমি উদ্ধাৰ কৰোঁহি আহি সেইদিনা এজনী মাইকী মানুহ বাইকৰ পৰা পৰি গ'ল পানীত পৰি গৈছে আমাৰ ওচৰৰ মানুহে আহি উদ্ধাৰ কৰিছে মানুহজনী ল'ৰা ছোৱালীটো পৰিছে এচাইডে মানুহজনী পৰিছে পানীত কেনেকুৱা দুখৰ বিষয় কথা চাওকচোন সেইকাৰণে আকৌ এবাৰ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তুলিৰাম ৰংহাং ছাৰলৈ যাতে আমাৰ দলংখন সোনকালে ভালকৈ আৰু এটা কথা তাতে মই আকৌ এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ খেতি বাতি আছে আমাৰ খিপাৰে দলঙৰ খিপাৰেও আমাৰ খেতি আছে আমি এতিয়া দলঙৰ খিপাৰ পৰা আমি ধান চাউল ধান আনিব লাগিব খিপাৰ পৰা এই পাৰলৈ আমি কেনেকৈ আনিম আমি বকলীয়া হৈ ঘূৰাই আনিব লাগিব বা আৰু চমৰালি বৰ্ডাৰ কাৰ্বি আংলং বৰ্ডাৰ নগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ বৰ্ডাৰ সেইফালে নহ'লে আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব ধান গাড়ী দি ভাড়া আমাৰ লাগিব বেছিকৈ এতিয়া আমি কেনেকৈ হেৰি কৰিম এইফালে বকলীয়া হৈ ঘূৰাই আনিলেও চামগুৰিত ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যোৱাটো এইটো ৰাস্তাতে যায় ন এই ৰাস্তা দিয়ে যায় আমি ধান
মানুহো কেনেকে আনিম এতিয়া হাজিৰা লগাব লাগিব কিবা এটা এপাৰে আনিবলৈ সেইকাৰণে বাৰে বাৰে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ তুলিৰাম ৰহমান ছাৰলৈ যাতে আমাৰ দলংখন অতি সোনকালে আঘোণ মাহৰ আগতে ভাল কণ্ট্ৰেক্টৰৰ নামটো চাৰ্চু টিচু বুলি আমি জানিব পাওঁ কিন্তু আমি এতিয়া ক'ব বিচাৰিছোঁ আমাৰ দলংখনৰ ইমান অৱস্থা বেয়া একদম ক'বলৈ নোৱাৰি মানে জানে 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এতিয়া বৰ্তমান 3 বছৰ 8 মাহ চলি আছে এনেকুৱা অৱস্থাত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যায় लाखाइन को रफो एमएससी कॉन्स्टिट्यूंसी के पार्लो चुकीहोला पुलिस स्टेशन के पार्लो अंकांग अपर डेग्रोंग लुखिराम रोंग पारा रोंगलों के दामतांग पाई पाया चिकलो निफाइन को रनर कैप आनी जिरपी पी ओ को टूर दामा हुत पांगठेक टेक थे तुम काली तांग सुबितान से पीरापेन अनी साइन टिपिया तुम अफान अप्रानर मुद्दलो काली तांग सुबितान से पिया बांगार पुम बांके पुथोदा दाब लोंग पोनलो सिता काली तांग अनी साइन टिपिया बांगार पुम के लोंग ले देता जो किरी का खोरोगा साइ इंगटोन ते पिन पेन Pini ni phai ke thomarani anar lo bor phai kri ni malom ani saing ti pigi ti tanga bangar pum long pondo kalitang subitan se pigi ti tanga bangar pum ke long adim pen mitaring ko yan so se degrung alang royat kung theng pigi thuar lo pen si long pon labang so ki ti tangar pum ki thek pon long tong se ko chukiola police station lapen borpothar police station ake hoy lapen magistrate lapen lamri hing pen birta palisi adimak long an palisi abangar pum pang thek pon lo lapen kali tang sumitan se piapan postmortem na sang tarta me klangda popusi choki hola o si pen pherang ke thelo nang pachini dun adun thu labang so otlang no kachuma tha tumpan titarle bomlo lapen karju pater tok bomlo puta pherang ke pen berta nang pale berta panda pon pen misasteron 365 news india longlo bo khobor kan hok lo bang so thak nang ni sadak lam thani bon phanponi ma longlo stame apor ba jipre lo kiri ke padapelo stame ke lo mang ke nita punta chiban ve jata chiban ma apor bang chini dinde ta ke ini mathang la ke 1-2 baji ma 12 baji lom thai hai lom thai bian tang pe non la ni sang tv phan ke koson pen si nang tum ke thek pon long lo ni tum thek long ke atumi lang thelo ke la so tha ma or plang ma thek long mane bang ke pathi atum ta theng piar lo jok jok jam yo ge pansi pathi son si kilong par ko plubya amek anu ke kosono lapin ne asin kunana lo thailong ka asin he asin amek anu ariya keng anu ge lang long pinang ma avelo anu kon davelo tang te pane sila ani subitan se pi kithilo da dim pe non ni sang ti pi kithilo dim kan che helo la para harai lo helo te bo khalo mane hat bang ge hapu parai lo ala lang su na thulo la bang ge la lang roi the long pen pu parai la lang kung lo theng pi the si ba mang ge mam su ta thak ba jor hit do mang ge la no tu ni lam lang the ma la so mam su lang pon der ma non mai teng chek lang ham lo di itu since 29 পৰা আমি বিচাৰি আছিলোঁ along with গাঁও মানুহৰ লগত বা লক্ষীৰাম হানচি গাঁও হওক বা হানচি গাঁৱৰ মানুহ হওক আমি বিচাৰি আছিলোঁ আজি এৰাউণ্ড 11:30-12 এনেকুৱা হ'ব খবৰ দিছিলে বডিটো পানীত পোৱা হৈছে পোষ্টমৰ্টম কাৰণে লৈ যাব ন এতিয়া পোষ্টমৰ্টম লৈ যাম আৰু যিটো সুমিতা হানসি পিতাৰ পোষ্টমৰ্টম ৰিজাল্টটো কেনেকৈ আছে এতিয়ালৈকে পোষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো অহা নাই কেতিয়া পাব ছাৰ এইটো আৰু 2-3 দিনমান লাগিব এইটো আমাৰ চুপিৰিয়ৰ অফিচাৰে তাৰমানে কথা পাতি আছোঁ আমি পাই যাম আৰু সোনকালে পাই যাম ইনভেষ্টিগেশ্যনটো সোনকালে কৰিব ন ছাৰ হয় আৰু আসামি যিমান জড়িত আছে এইটো সোনকালে পাব লাগিব ঠিক আছে Pini Abirta ke lapuan se Kanton Iglong, Arnike me Kardom.